Fkjgp TV. Ka OM Roy Memorial Higher Secondary School, Mawlai Kenton Masar, kelayo rai kanam ladu jangga 10 in the school knockout tournament arajar alpusan. Hari maglapan ba me ka Mawlai Presbyterian Higher Secondary School, yorung hep, dah nyo gula not, hakajinyo kun, ya ka final hamadan he mini stadium, Mawlai Put Mori, hakanyo trik urisaw arajar alpusan. Habapai jinyo kun blapanyay daga Federation of Kasi Jayantia Angaro People, Mawlai Circle, ka OM Roy glathep san goal, hagakala step but ar goal, hagakalamian. Nabreng kinyo goal, lalathep bu Jonathan Karbani, ubari okore ka hat-trick jongu, hakanigasngi. U Jonathan uli okoro ika kusnam top scorer, hadim bulathep barok shipho goal, haganigalimpong yakun. Katba u dami bandon maukro, ka Secret Heart Boys Higher Secondary School Mawlai, uli okore ka kusnam promising player, kanam best goalkeeper, kalit siya u Lum Langki Siyangpliang, ka OM Roy Memorial, kanam best player, siya u Vanessa Sun, ka OM Roy, pada ka kusnam best discipline team, layak korda ka Bethesda School, ka Banamawyong. Hagari kalimpong yakun kidan barok South League School, kiblaya Shimbinta, kablas dang nadu ka kakanday trik unay lur barkut bentagasngi, kanyo trik urisaw arajar arpusan. Haba ajing karon kumukongsan uba don DC Kongsit, President ke Fkjgp Sengkeme ula pertu kini kay kibiyay tre shitam ban hikay kikenna lakaday hakajing puli ni haka sports haka ba ulo angru kazait benriu ka penut pori kikenna samla kadi kazait benriu kabadan ni kalawe bat kabadan ni kajing kermen. Kadba nagalyang uba LDN Lingdo General Secretary kumusembut kongsan ulay roh ke Fkjgp Mawlai Circle kabla penlong yang ni kelimpung yakun hado shipausin. Ya kabolo ang bakam di kabasok bat unget baglaya ling babon ki maujin thot bajing e. Hakani gasngi laydon lang uba kragupar nongsit President Fkjgp Mawlai ba Varzi Leno Lingdo Secretary kidkhot ke Fkjgp ka KSU Mawlai Circle kinohikay kina school bat kiwe. Hashwa banyak kone ke final kladan gajing ele akai parlok hak bagi Fkjgp not khasi hus kala job dasan la argol persya ke Fkjgp Mawlai. Ikut sama begini kita lalu keluar juga jadi rio. Ada kau kenal nakaliang lagi pekeseng bolsi ni ini baru juga jadi rio. Kau perlu buat. Ya kita berdoai hawadai berliang nama tak pun somna kerana kita beriu kawan kalawai kawan beriu kawan berjinggaman namar ni kapatan pemerintah ni susum ya kanongeti kanomuna na kapatan kebalen bagi kapatan pemerintah yang benar buat dia kapatan kebersamaan jadi nakaliang hijau keseng lalu ke circle, lalu ke district, lalu ke CEC, ia belet jumut kumno bangin shim ya kita ki isu fair habade kaliang bangkinti ikut sama ke jomi namar ikut sama jadi kebodom bagi digui dilawai jom baca beliau larang iyo ikut sama kebodok ya kejinggerman dalam rakam bagi iyo ya kejat beliau kebodok ya kejinggerman kejat beliau kebodok dia lagi skam ada ni sekuat itu ni nak kalian kaseng ni nak mansim ya isu fair habade bagalian kumno mengiak mengkentiu baik ikut sama ke jogi lagi buat kita jogi nah itu bagi skam bah ya kai ke program kawan kalian juga mulai circle kalah akan pelong bagi skam bagi circle dulu kemudian apa hanya apa kesetri atau Fkjgp tidaklah tumbuh ya kini program tenang bagi ikut sama ke jogi hijau ya kasar kebensan ya kebensan kefakilah demi ya kasar kepong ko play nombor apa ulah lagi dengan skam
và chỉ thấy lắm cũng để chân riêu cần đâm để lúc cái sông cái thao nó phê và sâu và nó bằng cái cũng chân riêu để cái chân riêu và đất bốc nằm ở đây yêu cái sông cái thao rồi ilam cái đó sông ilam cái sen sama sông ilam cái sen long kami ilam pet nam ta cái pha kama cho cái sông cái thao và tung chui ilu cho cái đi bằng chân riêu.
ya kak tien la jong pin dam kam ya ka bakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tien khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ngi ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiu yau up hinrangi kiu yau thep tin la jo to da ya kan mau kan det ho lapan mi da ka pati CCTV na ka benta ka jingman toy upat ba